जहाँकर गंजी नाई कारण अति प्रचंड गरम लगुच एपटे कौ जाए क्यों प्रकृति विहार डेल्टा अच्छा हाय हेलो नमस्कार समस्त ओडिया भाई हो भौणी मानू आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे खुशी रे थे भाई मैंने आउ एबे तो सकाळ 8टा बाजीगला आउ भाई तो कही भाई संत भाई पाखु आसी जगी आसी बसी गोटे जगार संत भाई ये आसवे मत कहते आउ संत भाई आसिले सुटिंग गोटे संत भाई गोटे सुटिंग अच्छी आ सुटिंग सेट को जीवा आउ आशा करुच्ची आपण मान वीडियो भल लगे वीडियो आपण मैंने समस्ते आप निज सांगसाथी और भाई भाई मानू शेयर करूँ सो भाई मैंने तो संत भाई आसी पहुँच सारे ए संत भाई तुले जा सुटिंग देखूँ कार आसिले भाई मैंने एबे तो रोलेस भाई शूटिंग हम ये रोलेस भाई ये आउ देखते जोगी भाई बसी आ संत भाई कहीं पचारे किए पढ़ुं संत भाई आ हिरोइन भी मेकअप चलती मेकअप मैंने भाई देखुं मेकअप ये मेकअप सेट अच्छी सब सामान आमर प्रोड्यूसर डायरेक्टर भाई ये अच्छे पचारे फोन कथा हो तुली देखिपे मेकअप सेट सामान देखिपे देखते सांग मैंने संत भाई को मेकअप चलती आउ मेकअप मैन भाई आप ना सिपू भाई सिपू भाई ना मेकअप मैन ना आउ संत भाई तो अभी गोरा हो गले मेकअप कर सफा गले भाई टे कहते संत भाई आज गोटे अति सुंदर विषय वस्तु आधारित जाऊँगी एक सत्य घटना बहुत शीघ्र आप निकटस्थ हाथ धरती मोबाइल पाखु पलैब अपेक्षा करूँ निश्चय जीव गला तो पहुँचला पहुँची तो जगह देखिए भाई मैंने आपने देखुं रोलेस मदा रोल पक्का चलती आज मदा रोल आक्टिंग अच्छी एथि मदा रोल मेकअप चलती देखुं मुझे रंग पकाऊँ टे चप्पल खोल है चप्पल पिंधि से बोलू भाई टिके फोटो काढू अरे केतर करबो एक्शन राइता चल रहा है छेड़ा हुआ ओके सीधे रेडी पकेबेडी हां दे तीनटा केमिति कहू मुंडटा साइड रख या डुटे बुला मु ता सीधे ए गोट ना फोन एक्शन हम तो ऐसा जाओ हम तो आइबा रोलिंग सो बनिता हम तो आसो गड़ 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 रुआ रोसाइटी उठी जा खाली रही जाओ बस रुआ चसा पड़ी ना पड़तो
ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମନା ବ୍ଲକ୍ କରିବନି କଥା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ କାରେ ବାହାରି ପଡିଲା ପଛରେ ହାତରୁ ପଳେଇଛି ସବୁ ଏ ମୋ ଏ ମୋର କହି ନିଜେ ନିଜେ ଡାକିକି ମୁଁ ଆଗ ମୋ ଡେଡ୍ ବଡି ମୋ ଆଗରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନାଳ ପୋଛବେ ନାଇଁ ଦୋକାନ ଭାଇ ଡେଡ୍ ବଡିଟା ପଡ଼ିଛି ସେ କଣ ଗଡା ଗଡି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ନାଳ ବାହାରି ପଡିଲା ବାସ୍ ସାର୍ ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସୁଛି ବା ହ୍ୟାଲୋ କୁମର ମତେ ଲାଗୁଛି ସଞ୍ଜୟ କୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୁମର ଇଜ୍ ନୋ ମୋର୍ ଆଜି ସକାଳେ ତା ବଡି ମିଳିଲା ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ ୟେସ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବଡି ଆସି ନେଇଯିବେ କ'ଣ କହିଲେ ମତେ ବି ପଡ଼ିଥିବ କୋଉଠି ବହୁତ ସେଟା ଗୋଟେ ସିବିଆକୁ ତମେ ଏମିତି କହୁଛ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ବଡି ମୋ ଆଗରେ ପଡିଛି ମୁଁ ତମକୁ ଆରେ ସକେଟ କଣ ହେଲା ମଧୁଆଟା ପିଇକି ପଳେଇଲା କୁମର ଡୁମର ହେଇଗଲା ମଦ ପିଇ ପଡିଥିଲା ଭାଇରେ କୁମର ଆରେ ତମ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଧର ଆଉ ଥରେ ଛୁଟି ଦିଅ କିନ୍ତୁ କଣ ଶିଖିଲି କିଛି କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବସୁନ ତମେ ସେଇଠି ସେଇଠି ଉପରୁ ଟିକେ ଆମେ ଖାଲି ଡୋର ଖୋଲିଲା ତମେ ଉପରୁ ନେଇ ଯାଅ ପୁରା ବସି ନା ନା ଯୋଗୀ ପଳେଇଆ ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଥାନ୍ତି ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଖରା ଦିନ ଆଶିକ ଭାଇ କଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲଣି ଏଠି କଣ କରିବା ଖରାରେ ଖଟଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ନା ନା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଚଳିବ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଚଳିବ ଲେଖିଦେବୁ ଧୂମରପାନ ନିଷେଧ ଲେଖିଦେବୁ ହଁ ହଉ ରେଡି ନମସ୍କାର ତ ଆମର ସରିଯାଇଛି ଆଜିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏପିସୋଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର ଡିଓପି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଗଞ୍ଜି ନାହିଁ କାରଣ ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ଆମର ସିଆଇଡି ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଆଇଡି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଆଇଡି ଇଏ ଆମର ଯୋଗୀ ବାବୁ ଆଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସରୋଜ ଆଉ ଆମର ମେକଅପ ରେ ଶିପୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଙ୍କ ବ୍ଲଗର ଯୋଉଟା ଅଛି ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁ ତ ଯାହା ହଉ ସରିଗଲା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା କି ପ୍ରକୃତି ବିହାର ଡେଲ୍ଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆସିବ ବ୍ଲଗ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଦେବେ ସେମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ ଆଉ ଟିକେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଜିବ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଜଣେ ଆଜି ମନା କରିଦେଲା ମତେ